Qırımda 5-ci kun 19 yaşında olğan Zuya Sakine Osman Adjı Osmanov'na qıdırarlar. O iyulunun 2-sinde azbarından çıkıp gayip olğan. Onun bitası Aliye Umerovanın sözlerine göre iyulunun 2-sinde öyle vaxtında evge kirgeni vaxıt torunu azbarda çalışa eken. Ama birazdan çıksa onu tapıp olamağan telefonu ise sonuq. Kozetov kameralar onu evinden tahminen 1 kilometr mesafede yol kenarından Litvinenkova koyu tarafına ketkenini kaydetken. Osman'ны 3 yaşından berili bitası o'zi terbiyeli eken. Şimdi onun qidiruvuna aqrabası ve gönüller qo'shildi. Osman ariq, boyu 173 cm, sachlari qara, ko'zlari esa qavirenki. G'ayib bo'lgan kuni ustinde qavirenki futbolka ve qara tusda shortlar bar ekan. Kimde bir ma'lumot olsa aqrabasına ya da politsiyaga xabar bermege rijo etilar. Я зашла домой на намаз. Вышла я 10 минут второго, смотрю, его нету. А ковры он не сложил ничего. Нету его, начала ему звонить. Думала, он в магазин ушел, чтобы он хлеба не покупал, потому что хлеб есть. И уже телефон был отключен. Увидели, что он в 12:47 прошел мимо мойки. В расстоянии километра он потерялся. Mabuslarni shaxsen bilmey, ularning g'aliba asla ko'rishmagan. Rusiyaning Jenberbe mahkamasida Hizbut Tahrirga aloqasi bor deb terrorizm ve Rusiyada hakimiyatni kuchdan zabt etmay tiluvida qabatlangan 25 Qrim tatarining davası çerçevesinde Kennedy o'zini Ramazanov kabi tanitgan gizli shaatni surg'udan kechirdilar. Bu sefer Enver Ametov, Osman Arifmemetov, Yashar Mo'idinov, Ruslan Suleymanov ve Rustem Shayxaliyevning davası baqilgani vaqt. Emayijilar qayd etganiga ko'ra, bu shaat FSB ile ishbirlik yapib terrorizmde qabatlangan Qrim tatarlarga qarshi yalan shaatlik bermekte. Bu Baxchisarayda yashagan Latış Konstantin Tumarevich deyler. Onu ko'rib olamasalar da sesi dengishtirilgan olsa da onu peltek teleffuzi ile taniganlar. Особенность его допроса по данной пятерке состоит в том, что, собственно, он никого из обвиняемых не знает, с ними никогда на свободе не сталкивался, что, собственно, и подтвердил сегодняшний допрос. На мой вопрос назвать их фамилии, имена, отчества, он затруднился ответить. Когда я называл ему имена ребят, он не смог назвать фамилии. Сначала он путался, потом решил для себя избрать иную тактику, стандартную тактику для секретного свидетеля. Он говорил: не помню. Собственно, большинство вопросов, которые были заданы мной, там, где он реальный человек, если бы он присутствовал при этих так называемых встречах, он мог спокойно бы все это дело описать. Однако, так как свидетель все это дело выдумал, он сам, либо с помощью следственных органов, единственная его защита, можно так сказать, защита, в показаниях были слова «не помню». Владислав Есипенкоға сербестлік Киевдеки мұстақылlik мейданда фааллер. Кремльнің сабық мабуслері веле қайт олмаған Киев сакинлері. Қанунсыз тақып етілген Радио Свобода журналистінен бірдемлік олғанны көстермек үшін топландылар. Кімдір Владиславның портреті ве Фри Есипенко хэштегінен футболкаларны киіп, башқалары журналистика жинайет дегел язынен плакатларны алып келді. Мабусның апайы Катерина ақайы азапларға оғратылғанны хатырлап, Владиславны азат етмек чағыруынен Україна президенти Володимир Зеленськийге мураджат етті. Мій чоловік та батько нашої 6-річної донечки Стефанії вже 4 місяці ледь виживає в СІЗО номер 1 міста Симферополя. Валентин Виговський, наприклад, 7 років, 5 з яких в камері одиночці. Наші діти залишились без батьків, сім'ї без синів, братів та чоловіків. Есипенкоға қол тұтмаға келгенлер арасында Кремльнің сабық мабуслері олған Владимир Балух, Олег Сенцов, Станислав Асеев, Николай Семина, Исмаил Рамазанов. Сенцов Владислав Есипенко азапларға ұғратылғанына бақмадан озын әве Украинаға садық қалғанындан пек ғұрурланғанын айты. Вже пройшов тортури. Я вважаю, що зараз через цей наголос його більше не будуть катувати. Попереду суд, попереду срок, попереду очікування і боротьба. Я вірю, що Влад та інші наші хлопці, які знаходяться в полоні у Путіна, в Криму,
в Росії, на Донбасі, це все полонини Путіна, бранці Кремля, вони будуть звільнені. А ця недобита імперія буде зруйнована. На суде заявив о пытках Владислав... Умутве кол тутов сөздерні мабузке Винницада да білдірділер. Авропа мейданында ишгал етілген Ахмеджетте март айында Тарас Шевченканын доғған күні қайды түлі аққанда левха чықарған сон Владислав Насыл яқаланғанына тариф еттілер. Акция тешкілячысы Энвер Шерфиевнан сөздеріне көре, путетбарнан мақсады ишгал етілген Қырымда уйдырма даваларға инсанларынан диққатына желп етмектір. После задержания его в течение 2 дней пытали электрическим током, по голому телу били мокрым полотенцем, не подпускали независимых адвокатов для того, чтобы выбить нужные для следствия показания от данного журналиста. Но в первом судебном заседании, когда он уже его начали защищать наши адвокаты, он признался в том, что против него были применены пытки. Ерістеген Владислав Есипенко ве башқа сияси мабуслерге шақси мұражатларына язып олмасы үшін массагерлештірілді. Тешкілятчылар, мектуплер рус апсхане цензурасындан кечмесі үшін олар рус тілінде ве сияси тарафтан нейтраль олсын деп рижа етті. Я писав трохи про себе, написав слова надії, слова підтримки політв'язням, щоб коли вони це читали, щоб вони отримали хоч трохи позитивних емоцій. Сподіваюсь, такі, які дали їм надії, писав, що ми в будь-якому випадку будемо за них боротись, щоб не стало, що їх випустять і замість них знайдуть інших політв'язів, ми будемо боротися за них теж, і щоб не сталося. Я розумію, що ця акція, ці листи – це не шлях до вирішення проблеми, але це те, що ми можемо зробити безкорисно, ми можемо допомогти, ми можемо вкласти частинку своєї душі ось в такі невеличкі матеріальчики від себе. І мені б хотілося, щоб кожен сказав якісь свої теплі привітання або передав вінницький от такий кличок малесенький туди, до нього, щоб він розумів, що про нього знають. Владислав Есипенко Ахмеджеттеке СИЗОда ең азындан ярым ел тұтылacak. Бөле қарарны ишгалжелерінің махкемесі чықарды. Ишгалжелер тарафындан канунсыз силә сақламасында ве Украин махсус қызметлерінен ишбірлік еткенінде қабатланған мабуске қол тұтмақ үшін онлайн флешмобты тешкил етілді. Ерле қайты олмаған инсанны Украин жеяда русча yazылған Есипенкоға сербестлік хэштегінен yazыларына бересімлеріні ичтимай ағларда пайлашмаға рижа етелер. Свободу политвязням! Шарқи жебеде душман тарафындан атеш ачылуы қайды етілмеген. Женюпте ишғал етілген Қырымның мемури сыңыры янында аса учақ ұруф ракета комплекслерінің талімлері кечірілді. Аскерлер Украин арби техникасына душман авиационның ұжымына қаршылық көстеруіні ішледі. Бұл талімлерінің эпсанесіне көре ишғалжылерінің учақлары смерч адлы реактив ракета системаларына ұжым еткен. Бірлешкен құветлерінің команданы Сергей Наевның сөздеріне көре, учақ хуваржыларының бөліклері радиобақ бозылғы шартларында көкте истихбарат кечіріп, душман авиациясынан бұлынған еріні белгілеп оны йоқ етті. Команданның сөздеріне көре, смерч реактив ракета системаларының бөлігі душманның бұлынған ерлеріні әмде ұжымжы, әмде пилотсыз авиацион учып қонып йолақларына йоқ етуіні яқшы етіп ішлегенлер. Ялтадаки Василь қасабасының сакины 2 аптадан зияде сел ақыбетлерінен көрешмекте. Шиддетлі сағанақлардан сон ерлі өзенден су севиясы көтеріліп, күчлі ақым, ташлар, құручылық чөплігі ве мальземелеріні yolunda rast келген шайын алып кетті. Шымдымында кенеде теміз ырмақ ақмақты. Ең чоқ зарар көрген Жафер Сейдамет соқағындаки азбарларынан чоқ осы шымды де пенжере себесіне қадар ташлар түбінде қалмақта. Инсанлар өз күчінен одаларыны темізлеп чөпліклеріні шығаралар. Ишғалжылер Айвасилге тек 10 құртарыжыдан ибарет олған бригада иберген. Ну вот сейчас хоть убирают. Вот открыли мне сегодня дверь. Уже расчистили дверь, хоть в окно я уже не лазю. Вот. Дали мне пушку дали. Вот, осушать свои комнаты, высушить. Вот. Ну, обещать они, что они могут обещать? Они еще ничего не могут обещать, потому что они, мне кажется, сами ничего не знают. Пока компенсацию ничего не выплачивали. Обещали, документы мы все подали, но пока ничего, еще молчат.
пока молчат еще. Не знаю, дадут, не дадут, знаете как вот. Капысыз турган гаражлар içinde ташларнен урулган арабалар табиат афеті бірінің арабасыны буруштырып ташлаган. Вот еще последствия страшного потопа. Вот эта раскуроченная машина одного из жителей по улице Джафера Сейдаметы. Насколько здесь страшный был поток и какие последствия приходится наблюдать. Джафер Сейдамет соқағында бірқач метр месафеде бойлы иншаатта бар. Мында даг алтында бірқач хатлы бина құрылмақта. Ама юқарадан тамам инсанларының азбарларына вақыт черкев сулары ақмақта. Сергей Валерьевич закрыл все стройки в Ялте. Ну, у нас стройка здесь кипит, несмотря на оползень, несмотря на то, что канализация течет сверху вниз. И мимо эту канализацию спустили мимо меня и течет ко мне во двор. Хозяин ни на что не реагирует, избегает со мной разговор. Вот покажите, пожалуйста, вот оползень, вот, пожалуйста. Каждый день кусок падает. İnsanlarda yapılacak çok işler бар деп айта. Sokaklar ve azbarlarına taş obalarından boşaltmak için daha çok vakit gerektir. İşgalciler hakimiyeti bozulgan mal mülk için 100.000 ruble civarında tazminat vermege hazır. Ayvasil kasabasının sakinleri gerekli vesikalarını toplap berse de hala da para alıp olamайlar. Сағанақлар Ярмаданның ғарби регионларында басты. Сақ шерінде бірқач мескен квартал су түбінде қалған. Ең чок колхозная Соқақ районы зарар көрген. Бұл шерінің ең алчақ қысмыдыр. Ерлі işgalciler hakimiyeti қайдеткенне көре 4 азбарны су басқан 2 қарт тахлие етілген. Bazı yerlerde su insanlarının көкіректері seviyesine kadar көтерілді. Ерлі сакинлер içtima yağlarda Соқақлар бойы насыл юруш olғанны акс еткен видеоларны пайлаша. Посмотрите, это возле кафе Ниагара, Красная Горка. Тут просто все плывет. Вот так вот машины едут. Это просто кошмар. Переливается все на ноги. Просто здесь полноводная река. Ишгал етілген Қырымда кечкен автодевамында COVID-19 хасталығы ағырлашмасы нәтижесінде елек олғанларының рекорды қайдетілді. Ишгалчилер hakimiyetinin Роспотребнадзор yolbaşçısı Наталья Пеньковскаяның есаплауларына көре кечкен ай девамында хасталықтан өлгенлерінің сайысы 62%-ға артқан. Бұнен бәрабер ишгал етілген ярамадаға келген хастар усларының сайысы 3 кереге чоқлашқан. Ишгалчилерінің сағлық назірлігі хасталарының ең чоқ миғдарыны судақ ве кефеде қайдетмекте. Тек кечкен күн девамында Ярмадада коронавирус 452 insanda belgilendi. Da 20 insan hastалық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Роспотребнадзор Қырымда да Индистандан тарқалы башланған дельта штамы пейда болғанын айтты. Украинада 600-дан зияде жаңы хаста қайдетілген. 2 кере зияде инсан түзелген. Да 33 инсан хасталықны еңіп оламайып вефат еткен. Айны заманда Украинаның сербест қысмында уммен алғанда 3 миллион ашлама кечірілген. Бұл ашламаның 2 дозасында ептірған инсанларының сайысы 1 миллионға яқынлашмақта. Janubiy Koreyada iyulning 6-sında 1200'den ziyade insanda koronavirus hastalığı belgilendi. Bu geçken yıl dekabrının sonundan beri en yüksek göstergeçtir. Buna hastalık tarqalması meselesi boyunca acele toplaşuvda Koreya baş naziri bildirdi. Ми зареєстрували понад 1200 нових випадків COVID-19. Це найвищий показник з часів третьої великої хвилі минулої зими. Корея баш назирынан сөздеріне көре мемурлар яқын вақытта бар олған карантин сыңырлану тедбірлері қуетлештірілмесінің кереклігі бармы, йоқмы қарар алмақ кереклер. Уряд ще на тиждень збереже поточні правила соціального дистанціювання. Він також зробить все можливе, щоб зупинити поширення вірусу, вживши додаткових заходів дезінфекції. Janubiy Koreya pandemiyanın 4-cü dalğasının kureşi. Şimdi devletте da yuqunçlu ve öldürücü olğan virusunun delta variantı tarqalı başladı. Sağlıq sahasında ekspertler aytqanına göre hususan hastалық 30 yaşına kadar olğan ve aşılanmagan yaş insanlar arasında test tarqalmaqta. 우선 20-30대 분들께 요청드립니다. Ми звертаємося з проханням до людей від 20 до 30 років. Будь ласка, вирушайте в найближчий центр тестування та зробіть тест, навіть якщо у вас немає симптомів.
Janubiy Koreyada 52 миллион инсан яшай. Учтен бара вакцинаның ең аз бір дозасыны алған. Пандемия башлағандан берлі мемлекетте хасталанғанларның ең чоқ сайысы 1240 живарында кечкен сене декабрның 25-інде қайдетілген еді.